Poštovani gosti, laureati, poštovani gradonačelniče, predsjedniče Crvenog križa, sve skupa vas pozdravljam i evo, drago mi da smo se okupili na današnji dan, dan darivatelja krvi u Republici Hrvatskoj i dajem riječ našoj predsjednici, gospođi Ani Nikolac, da nas se prigodno obrati sa par riječi. Lijepo vas sve pozdravljam, posebno našeg dragog gradonačelnika koji nas se odazvao. Evo ove godine, kao i prošle, nažalost iz poznatih razloga, skupili smo se u ovakvom skromnom broju, ali šta je tu je? Nadamo se da ćemo se opet vratiti na naše stare običaje i da ćemo dati pravu i onu pozornost koju zaslužuje ovaj dan. I svima za početak čestitam, danas je dan darivatelja krvi. Pratila sam jutros ovako malo medije, dosta je naglašeno i mislim da se sve više i naglašava, jer sve više i više nam treba krv. Eto, jedini lijek koji se nije uspio, koji spašava ljudske živote, ali se nije uspio napraviti. Evo, za cjepivo se napravio u godinu dana, ali krv ne može ništa zamijeniti. I vi ste ti i svi oni vaši koji su... Hvala lijepo, ja vas sve pozdravljam. Neću duljiti zapravo. Nismo mi ovdje zvijezde, nego su zvijezde svi ovi darovatelji krvi. To je uistinu jedan plemeniti čin. Koliko smo rekli? 50. Danas dodjeljujemo plakete onima koji su preko... Koji su za 50 darivanja, je? To je stvarno velika stvar. Ja ću se uvijek i u buduće, ukoliko sam stvarno u prilici odazivati ovakvim akcijama, tim ljudima stvarno treba dati priznanje. Ovo što ste i rekli na početku, to je istina, dakle još uvijek medicina nije došla do te razine da može zamijeniti krv. Ništa nije. Vidit će se znak. Možeš i masku spustiti. Masku spustiti. Ne, opet. Nek oni vama dođu. Čestitam. Treba imati asistenta. Okreni za keku. Vi ste glavni. Hvala. Evo, izvolim. Hvala. Hvala. Bravo. Hvala lijepo. To je jedna nova ilustracija. Malo spikula. Bravo. Kratko.